ibihe byiza nshuti bakunze bacu mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi mu makuru n'ibiganiro bitandukanye tudahwema kugenda tubagezaho. Nanone rero tugarutse mu makuru ya politike na diplomasi, umutekano n'ibindi bijyanye nabyo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba cyangwa se y'akarere k'ibihugu by'ibiyaga bigari muri rusange, dore ko ibihugu byose noneho byarangije kwinjira neza muri iki kibazo. Buri gihugu uri gusanga gifite akantu kari ku ruhande gafite aho gahuriye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Banza wumve uyu mugabo benshi bari kwemeza yuko afite ubwo ntimujya mu kondo ya zose. Buramatari yavuze ati umubanyi mubi murazi ko ariko araduhigira. Have sigaho wikongera guhendwa ukundi kuko Amir Rio Estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera, by'umwihariko mu murenge wa Mwogo, aho guhera ku mafaranga y'u Rwanda $1,500,000 tuguye ikibanza cyiza ahantu heza watura ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. Si ibyo gusa kandi Amir Rio Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera. Akarusho utasanga handi nuko muri Amir Rio Estate ku bakiriya bacu bamikora ringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro. Akarusho Amir Rio Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka, ndetse ababishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi. Erega turi abanyamwuga. Amir Rio Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788 84 56 43 cyangwa 0753 54 76 506. hamwe na Amir Rio Estate turaheza. Mugana aramaze kumuga Atumubanyi mubi murabizi yuko arimo araduhigira. Aya na magambo akomeye cyane uwitwa Evariste Ndayishimiye arimo abwira abaturage benshi batarimo barazeka kuvuga yuko uyu mugabo rwose ngo yamazwe n'ubwoba, afite ubwoba bw'uko intambara mu by'ukuri yijanditsemo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishobora kuzamuhingukiraho. Ese ibi bintu birashoboka? Turakomeza aya magambo ye mu by'ukuri abantu benshi bakomeje kugenda bahererekanya, tuyarebere hamwe turebe mu by'ukuri uburemere bifite ndetse n'ibyo abantu benshi bari bakomeje kugenda babivugaho. Si ibingibi gusa turi bugarukaho kuko turi buze kugaruka no mu mirwano ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo mu bice bya teritwari ya Karehe ahitwa Ihusi. Abasirikare ba FARDC ndetse n'abambari babo bari barimo bataka, ariko mu by'ukuri hano harabazarendo isi yose yasetse yatembagaye. Bazarendo bafite ubwoba bari barimo bataka, ariko bikaza kurangira babangiye amaguru ingata. Banza wumva uburyo komanda wabo yararimo abakomandinga mu by'ukuri kandi arimo aranabakamera, yarangiza dore ko batagira ibanga rwose bakabishyira no ku mbuga nkoranyambaga. Pole tunyemere ile market tutembe tumukale kanja twende advance tu pole ati mwadvance boro manake adui kesikilikana tunapiga mukeona ati ubungubu twarakaye cyane rwose twiteguye gukubita tukamuti kanatingizika munapiga ati mubona umwe rwose mubona n'agati kinyeganyeza muhita murasa. Wanajeshi tuko naendelea mbele, ati turabasirikare turagiye imbere hapa, tuko naendelea mbele kabisa kokote kwenye adui ilielekea. Ati turimo turagenda twerekera mu by'ukuri ku ruhande adui arimo arerekeramo hadi mwisho. Ikintu kibabaje rero nuko abangaba bose bivugwa yuko bashobora kuba barasize ubuzima. Hanga turaza kukubwira mu by'ukuri mu buryo burambuye uko byari bimeze. Hari kandi ubuhamya bwongeye kugaruka mu mitwe y'abantu benshi cyane, bakavuga bati nyamara iyi ntambara ishobora kuba igiye kurangira koko. Ni ubuhamya bw'uwitwa Kazarama aherutse gutanga ejo bundi rwose hashize amezi atageze kuri 6. Banza wumve ubundi nze nkubwira n'amatangazo abiri ya ibintu mu masaha y'ijoro hagati y'igisirikare cya leta Kongo FARDC ndetse na M23 cyangwa se Alliance Fleuve Congo. Nkubwira n'ibijyanye rero n'ukuntu umupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubungubu ugiye kumera nkaho ugiye gukora hafi 24 ku yandi. Turagaruka kandi ku bijyanye mu by'ukuri
by'ukuri n'iraswa ry'ingabo z'u Rwanda ryakomeje kugenda rivugwa, ariko magingo aya ngaya mu by'ukuri bikomeje guteza urujijo, aho bivugwa ko ngo FARDC rwose yarashe ku ngabo z'u Rwanda ubwato bwabo ndetse bakanabwangiza bikomeye. Banza wumve. Nigeze ukubwira wumve ko nakubwiye ko mfite iyerekwa, ni ukuri kw'Imana ihoraho, mfite iyerekwa. Aha ni mu mezi 6 ashize ubwo Kazarama yararimo aganiriza ikinyamakuru bwiza.com avuga ngo afite iyerekwa. Iryo yerekwa ryari irihe? Ni Colonel Kazarama mu by'ukuri wese usubira no mu mutwa M23 nyuma yo gutanga ibiganiro nk'ibi ngibi. Je mfite iyerekwa y'intambara Imana yaranyeretse muri 2017. Yego, narayibonye. Iyi ntambara y'Igoma, intambara izarangirira Igoma. Yego, umunsi Goma yafashwe, hazafatwa abagabo. Ati hazafatwa abagabo mw'abantu mwe, ati hazafatwa abagabo. Hazafatwa abagabo, abasirikari ibihumbi n'ibihumbi muzu. Ndababwiye ngo iri jambo yarivuze mu mezi 6 ashize M23 itari yanatangira kwataka igigoma, ariko abantu nibwo barongera bakibuka yuko uyu mugabo koko ashobora kuba ari yarabonekewe, kuko izo ngabo ibihumbi n'ibihumbi byarafashwe. N'abandi bazahungira mu Rwanda. Hazafatwa abasirikari si yose narabibonye, hafashwe abantu bicaye muri cyo. Ibi bintu yarabivuze kandi kuko byagiye biba. Ati umwe yicaye mu maguru y'undi. Nimba mwibuka ingabo zahungiye mu Rwanda, buri umwe yari yicaye mu maguru y'undi neza neza ku mupaka wa Rakoronishe, bose bazanwa Igisenyi. Hafashwe abantu bicaye muri cyo mu maguru y'undi. Ibyo byarabaye. Hari abagore bambaye afite menshi, abasirikare n'abana babo. Byarabaye. Bishatse kuvuga ngo iki? Uriya urigoma nawe arebe yuko kudafata Goma n'ubushake bwa M23. Icyo gihe barimo bamubaza batese M23 kidafata Goma, ubibona ute, ubyumva ute? Nayo magambo yatangaje none koko ibintu birimo biragenda bigaragara ko koko byageze ku iherezo, kuko inane za Sarambwe zikomeje n'ubundi kwataka Goma yo byararangiye. Nagira ngo nze mite n'abasomera aya matangazo abiri mu by'ukuri bigaragara yuko igisirikare cyangwa se nanone Kongo itarimo iremera habe na gatoya ibintu bijyanye n'ibyo kuganira. Ndaje nkubwire ngo byifashe gute, ndaza kandi mita nkubwira itangazo nanone umutwe M23 cyangwa se Alliance Fleuve Congo watangaje, bikomeje kugenda mu by'ukuri bivugisha benshi cyane, aho bavuze rero ku myanzuro yavuye muri EAC ndetse na SADC mu naba yabereye i Dar es Salaam, dore ko hari byinshi byabarebaga bagombaga gushyira mu bikorwa. Ese barabivugaho iki? UPDC rero yasohoye itangazo, ni ishyaka rya Tshisekedi, hari ibyo cyatangaje, reka tubivimuzi mu kanya rwose. Ariko ubwo ngira ngo twabanza tugahera kwa Evariste Ndayishimiye uhagaragaje ubwoba bukomeye cyane, ndetse akanahamagarira abaturage b'abasivili kuza mu mirwano. Benshi barimo baravuga rero amagambo akomeye cyane kuri uyu mugabo, bavuga yuko yagize ubwoba. Ngira ngo ni video yakomeje kugenda icaracara, ubwo bari muri groupe yacu ya WhatsApp, ngira ngo mwayibonye video ya Evariste Ndayishimiye yambaye agapira bigaragara ko ari aka verte militaire n'ingofero ya songa mbere, arimo aganiriza abaturage ababwira rero ukuntu ngo bagomba kwitegura intambara. Umva iki ndakibabwire, ntimujya mu mukondo wa zose. Buramatari yavuze ati umubanyi mubi. Ngira ngo urabyumva, ati burya mukondo wa Josi, ati hari wabivuze ati umubanyi mubi. Murazi ko ariko araduhigira, ngo umubanyi mubi ari kuduhigira. Ejo bundi imbere y'abadiplomate uyu mugabo yabisubiyemo aravuga ngo intambara iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izongera ihingukiriwe mu gihugu cy'u Burundi. Muraje mwumva aya magambo mu by'ukuri uburyo arimo ikintu cyitwa ubwoba, ariko nanone hakazamo akantu ko kwihagararaho ndetse no kunegura Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umva mugana aramaze kumugabisha
uzotuvyoga tuzomuvyonga tuzotuvyonga tuzomuvyonga mu by'ukuri icyo kirimi ni ururimi rw'ikirundi nubwo uba wumva rujya kumera nk'ikinyarwanda ariko urumva ni nko kuvuga tuzatugirira nabi natwe tuzamugirira nabi uzaturasa tuzamurasa uzatujomba tuzamujomba aho abaturage bari kujya gukoma amashyi araceceka ngo bakoma amashyi ariko kuko arimo aravuga ibintu nabo ubwabo batumva kuyakoma bikanga bakayakoma bangira mwe muritegura ntimugire ubwoba ati mwe muritegura ntimugire ubwoba nyamara wareba mu maso ye ukabona niwe uba ufite bajya turazinanye ati bariya turaziranye aho ndi mu Bugesera murazinanye kuva ku ntwaro ya cami batigeze batunesha sinzi mu Bugesera aho ngaho avuga cyabaye ati kuva icyo gihe cyose ntabwo bigeze batunesha ese u Rwanda n'u Burundi barwanye ryari ati n'ubu rero ntibadushobora ngaha murabizi ati namwe murabizi aha ngaha murabibutse izina ryo mu Kirundo ati mugire mubibutse izina ryo mu Kirundo icyo rivuze ubwo nanjye ndaje nshaka ubucukumbuzi ese Kirundo bivuze iki murabibutsa muti murazi mu Kirundo aho byavuye ati muzi aho mu Kirundo byavuye uti tuzoraba neza noneho ntibazari mwebwe mwenyine noneho wumva ukuntu abaturage yatangiye kubaremera icyizere maybe ko abangaba ari abaturage yaganirizaga bari hafi y'imipaka atangiye kubumvisha buryo ki mu by'ukuri ngo atazaba ari bo bonyine guhamagarira abanyagihugu mu ntambara komeza wumve twese n'uw'inyanzarake ariya ku rwego rwa Tanzania ati n'uw'inyanzarake nimba ari inyanzarake ngo ku rubibi rwa Tanzania ni kure cyane abakigoma azoba araha za Kigoma ngo uwo murundi nawe ngo azaba ari ahangaha bivuze ngo abarundi bose arashaka kubabona mu ntambara nta hantu atandukaniye na wa mu minisitiri wo muri South Africa nawe wagaragaje yuko ngo ashaka urubyiruko rwose rwaje kurwanya M23 twese abarundi twese ntituzokwemera ko dupfa nk'abanyekongo aha ceceka rero wumva aha hantu niho hantangaje aho yavuze ngo ntabwo bazemera gupfa nk'abanyekongo akanabavuma rwose wumva amagambo yarengejeho benshi bati uyu mugabo noneho yananeguye igihugu cya Kongo atari ko se uyu ni wa wundi ubafasha ni bwoko ese bundi ubu ntagaruka babajwe wenda n'abasirikare bebe bashiriye hariya umva twese abarundi twese ntituzokwemera ko dupfa nk'abanyekongo atito arabavunye ako sibi nibiki aba bayobozi dusigaranye noneho ni bwoko cy'umugani wa wundi ngo ndabareba nk'abamenye abantu bakitwa nk'impene uko nyene ngabantu ngo kuko ngo bicwa nk'ihene ngo uko nyine hari abantu b'abagabo bakanura ngari abantu b'abagabo bakanura ibi bintu ubyumve ibi ni ugushorera abaturage b'abasivile mu ntambara mwoka byaramwe ibi bintu ni ibiki aba bayobozi barimo ngira ngo ni naho ngaho yasoreje abantu benshi bakomeje kugenda babyibazaho baravuga bati uyu nguyu ni wa wundi uherutse kujya rwose mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho aherutse kuva mu masengesho koko uyu ni wa wundi wasengaga akaba arimo arafata abaturage akabaroha mu bintu by'intambara ibintu bikomeje kwibazwaho na benshi cyane reka rero ibi ngibi no kubitindaho nigire mu matangazo y'abari kuri tere igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu nako n'umutwe wa M23 ducishe ijisho mu matangazo karahabutaka yakomeje kugenda asohoka hano reka mbere ku itangazo rya politike ryagenewe abanyamakuru ni itangazo ry'ishyaka Union pour la démocratique et le projet social ni ukuvuga ngo ni UPDC ni Tshisekedi niryo abamo ni ishyaka rero ngo barerekana impungenge zikomeye cyane ku mutekano muke urimo kwiyongera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihugu ngo cyabo aho rero ngo ingabo zirenga ibihumbi 10 z'u Rwanda ngo ziherutse kwinjira mu mujyi wa Goma ese binjiyeyo ryari ibimenyetso n'ibihebwo ntabyo tuzi ibi rero ngo ni ibikorwa mu by'ukuri ngo ni igikorwa cy'ubushotoranyi
ngo cyakozwe n'u Rwanda ku gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icya kabiri, UPDC ya Tshisekedi yamagana kandi bikomeye cyane ihohoterwa ngo ry'uburenganzira bwa muntu ryakozwe n'ingabo z'u Rwanda ku baturage b'inzirakarengane ngo bo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, cyane cyane i Goma. Ibi byaha rero ngo bikaba birimo ubwicanyi, ubusahuzi, ubujura, gufata ku ngufu ndetse no kwaka abaturage amafaranga ku gahato. Ibi bintu nanjye ntago nzi igihe byabereye mu makuru dufite. Cya gatatu, ngo UPDC ya Tshisekedi rero kandi irasaba akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye kafatira ibihano bikomeye cyane Perezida Paul Kagame n'abayobozi b'u Rwanda bafite uruhare haba rero ngo ku buryo butaziguye cyangwa se bw'imbere mu kwica uburenganzira bwa muntu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icya kane, UPDC ya Tshisekedi ikaba isaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi guhagarika ubufatanye n'u Rwanda, cyane cyane rero ku bijyanye ngo n'ubucuruzi bw'ibyuma by'agaciro bikenewe, cyane cyane ngo n'ibindi bitandukanye birimo amaminere. Ngo kuri ibi byuma u Rwanda rero ngo u Rwanda rutabifite ku butaka bwarwo, ngo ahubwo ngo birirwa ni ukuri ngo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo bamena amaraso y'abaturage bayo, ndetse ngo bikagurishwa ku rwego mpuzamahanga nta nkomyi. ngo rero ngo ibi bintu ntago babishaka, ubwo no kuvuga ni bya bindi by'amabuye y'agaciro n'ibiki byose. Icya gatanu rero, ngo nanone UPDC ya Tshisekedi kurikiranira hafi ngo ibiganiro bitandukanye biri kubera ku rwego mpuzamahanga n'akarere bigamije gushakira umuti ikibazo cy'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ishami ry'imbaraga rya Felix Antoine Tshisekedi Chilombo n'ubuyobozi bwe bakomeje rero ngo gushyira mu nzira za diplomasi, ariko ngo irasaba icyizere cyose ko cyashyirwa ku rugamba rwa gisirikare. Ngira ngo murabyumva ko mu by'ukuri ibijyanye n'ibiganiro bya diplomasi ntago babyitayeho, barumva bashaka bo intambara. Ibya diplomasi byo rwose wapi. UPDC ya Tshisekedi kandi ngishyigikiye byimazeyo inzego z'igihugu mu biganiro bikomeye cyane biri kubera i Rwanda kugira ngo hakemurwe ikibazo cya diplomasi hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, kandi ariko ngo ikabisaba gukomeza uyu murongo. Ahangaha noneho bisa naho hari icyo bavuze cyiza cyane. UPDC ya Tshisekedi kandi rero ngiributsa ko umutwe w'inyeshyamba wa M23 bare AFC ngo ugomba kwitabira ibiganiro bya Nairobi kimwe n'indi mitwe yitwaje intwaro yemera ko aba ari abanyekongo. Bityo rero ngo nta biganiro bidasanzwe bikwiriye kugirana n'uyu mutwe, kuko ngo ari umutwe w'iterabwoba ushyigikiwe n'u Rwanda ukomeje guteza akaga mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibi ni ibiki? Reka nsubiremo uyu mwanzuro numve neza, nshobora kuba nashyize mu rurimi rw'ikinyarwanda sinumve neza icyo bishatse kuvuga. Ngo UPDC ya Tshisekedi iributsa ko umutwe w'inyeshyamba wa M23 bare AFC ugomba kwitabira ibiganiro bya Nairobi kimwe n'indi mitwe yitwaje intwaro yemera ko ari y'abanyekongo. Bityo rero ngo nta biganiro bidasanzwe bikwiriye kugirana n'uyu mutwe, kuko ngo ari umutwe w'iterabwoba ushyigikiwe n'u Rwanda ukomeje guteza akaga mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ubwo wenda bawemereye umutwe wa M23, ariko ushobora kuba urimo ushaka ibiganiro byabo bwite kuko udahuje intumbero n'iyo mitwe yitwaje intwaro. Iki cyaba ari ikibazo gikomeye cyane rero nimba ariko UPDC ya Tshisekedi ibyumva. Cya munani, mu rwego rwo gushyigikira rero ubumwe bw'abaturage nk'uko perezida yasabye, UPDC ya Tshisekedi ngo yamaganye byimazeyo uburyo bwose bwo gutangiza ibiganiro bya politike bitanyuze mu nzira ya Rwanda na Nairobi. Ishinza rero bamwe mu bayobozi b'amadini ubushotoranyi, kuko ngo kenshi bagaragaje urwango bafitiye inzego z'igihugu, dore ko bagiye babasaba kuganira n'umutwe wa M23.
cya cyenda rero ngo ni mu gihe hamwe bashaka kuganira n'umutwe wa M23 bare AFC uzwiho gushyigikirwa n'u Rwanda ngo kandi ariyo ntandaro y'ibibazo by'ubwicanyi byagize ingaruka ku baturage batagira ingano. Abayobozi b'iyo gahunda ngo barenze ku murongo wemejwe n'amahanga mu biganiro by'umwihariko ngo kuba rero baragerageje ngo kuganira n'uyu mutwe ngo ni nko kuba bagerageza kuganira nk'uyu mutwe ni nko gukandagira icyubahiro cy'abaturage bishwe n'ibikorwa by'ubugome by'uyu mutwe w'iterabwoba washyizwe ku rutonde rw'abagizi b'iterabwoba n'umuryango w'abibumbye. M23 se yigeze ishyirwa mu mutwe w'iterabwoba ryari? Icya 10 gisatiri cya nyuma UPDC ya Tshisekedi ishimangira ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari igihugu kigendera ku mahame ya leta itavangura amadini, bityo rero ngo kiliziya n'amadini adafite inshingano ngo nagafite inshingano zo gufata ibyemezo bya politike cyangwa kwivanga mu miyoborere y'igihugu. Irasaba abayobozi kandi b'amadini gushyira imbere ubutumwa bw'amahoro, ubumwe bw'igihugu ndetse no kubaha inzego za leta. Cya 11 gisoza kiragira kiti UPDS ya Tshisekedi ifite kandi icyizere cyuzuye ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izatsinda iyi ntambara kandi igakomeza kubumbatira ubusugire bwayo. Bikorewe i Kinshasa ku ya 11 Gashyantare 2025. Augustin Kabuya Chirumba, perezida w'agateganyo wa UPDC. Ngayo nguko ngibyo ibirimo biravugwa no kwa Tshisekedi Chirombo. Twihute cyane tujye mu itangazo ryasohowe na Alliance Fleuve Congo, wumve ko rero mu by'ukuri ibintu bikomeje kudogera. Alliance Fleuve Congo bare AFC M23 irashimangira imyanzuro y'inama yakuje EAC ndetse na SADC yabereye i Dar es Salaam ku itariki ya 8 Gashyantare 2025. AFC bare M23 yemera byimazeyo ko ibiganiro na politike ari byo byonyine bishobora gukemura ibibazo byinshi cyane igihugu cyacu kirimo. Ni muri urwo rwego rero AFC bare M23 yafashe icyemezo cyo guhagarika imirwano ku giti cyayo guhera ku itariki ya 4 Gashyantare 2025 kugira ngo habeho rero icyizere cy'ibiganiro yiyemeje gutangira ijwi ryayo rero no gukurikirana ko impamvu z'amakuru z'iki kibazo zivugutirwa umuti. Barakomeza bati kubera rero iyo mpamvu AFC bare M23 yatangiye ibiganiro n'imitwe ya politike n'imiryango ifite intego imwe yo gushyigikira impinduka zikomeye mu miyoborere y'igihugu. ngo gusa M23 bare AFC yatangajwe n'itangazo ryatanzwe ku wa 10 Gashyantare 2025 na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Afurika y'Epfo, aho yashatse rero ngo kuyobya uburari ku baturage bo muri Kongo ndetse no ku isi yose ku kibazo cya Goma. Ukuri rero ngo nuko Goma itigeze irangwa n'imitwe yitwaje intwaro 150 nk'uko uwo muyobozi yabivuze, ahubwo nuko uwo mujyi wagizwe intizanyo n'imitwe yitwaje intwaro nyuma yo kurekurwa no gucungirwa umutekano na AFC. Ubwo ni imbere ni nyuma cyangwa Barakomeza bati mu gushyira mu bikorwa rero imyanzuro y'inama ya Dar es Salaam, AFC bare M23 yemeye ko hatangira ibiganiro hagati yayo n'ubuyobozi bwa Kongo rero nibyo ndimo mbabwira, ntago bari bubyumve kimwe. UPDC yavuze yuko batazaganira by'umwihariko ngo ariko kubera impamvu z'ubuhanga bw'ibikoresho harimo ibisasu bita
bitaturitse byangiritse ku kibuga cy'indege kwinjira muri Goma bikomeje kugorana. Nubwo rero bimeze bityo, ingabo zacu ngo zikomeje kwitwara neza ku rwego rw'ibikorwa bya gisirikare. Kubera rero iyo mpamvu twagize inama n'ingabo za Sami DRC gukoresha inzira ziboneka kugira ngo zive aho ziri. Ni ukuvuga ngo ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma ntago barakibona kubera ko hari ibisasu birimo batari bategura cyangwa se batari baturitsa. Bagomba rero kubanza kuvana mu nzira. Ingabo za Sami DRC rero barazisaba gukomeza gukoresha izindi nzira zitandukanye, ariko ikibuga cy'indege kitarimo. Ahangaha rero bakaba banazisaba ko zigomba kuva hano zigataha. Ubwo birumvikana ni uguca mu Rwanda. Ese bazabyemera? AFC Bar M23 kandi ifite impungenge ku kongerwa kw'ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa bazo mu ngabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB. Niba rero ngo nta gikozwe, uku kongera ingufu kwa gisirikare kuzatuma imirwano yongera gukaza umurego ku mfuruka zose cyangwa se mu bice byose. Ikindi kandi nk'amakuru yizewe yemeza yuko FARDC n'ingabo z'u Burundi zirimo gutegura ibitero ku duce dutuwe cyane twa Karehe, Nyabibwe ndetse n'inkengero zaho. Ibi bitero rero ngo bikaba kandi bizatuma habaho igitero cy'ikirenga cy'igisubizo. Ubwo kuri M23 nyine iritegura kuzasubiza ngo uburyo rero ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje gukoresha igisirikare burarushaho gukongeza iki kibazo. Ntago bashaka ko gikemuka, ahubwo barashaka gukomeza kucyongerera umuvuduko. Barakomeza bati twizeye ko Burundi n'ibihugu bigize SADC bizashyigikira amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bikemeza ko ingabo za SADC ndetse n'iza FDNB zihita ziva hano nta yandi mananiza. Turasaba kandi ibindi bihugu kubaha imyanzuro y'inama ya Dar es Salaam bikorewe i Goma kuwa 11 Gashyantare 2025. Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo, niwe wasinye kuri iri tangazo. Email yabo ni revolution-gmail.com. Iri tangazo rero ngo rihuye n'iry'umwimerere mu rurimi rw'ikinyarwanda. Nyine niko nagerageje kubishyiramo. Ngayo nguko rero ngibyo ibikomeje kugenda bigarukwaho, ariko ubwo nkakubwira yuko muri Sud Kivu ibintu bikomeje kumera nabi cyane. Hano nari ndimo mwumvisha video ya bamwe mu bari imbere ku rugamba ngo rwose biteguye guhangana. Hano bari biteguye umutwe wa 23 nahitwa Ihusi. Sasa munyoroshe tu drille mukanjia tu, munyoroshe tu drille mukanjia. Ati mukomeze mugire imbere. Uyu ni komanda wabo, na abasirikare mu byukuri wavuga ko batageze kuri 1 2 3 4 5 6 7 8 ariko ngo bagiye guhangana. Wako sawa kabisha. Ngo bameze neza cyane. Kupangana 5 metre. Ngo mukoreshe bafite ubwoba bukomeye cyane. Mpaka tubapige pale ngabo. Mugende mushyiramo metero 5 ubundi tubakubite. Tunabashengwa ku milima. Bafite ubwoba. Uramutse urebye iyi video wase kugatembera. Yote leo aba nabazalendo rero ku munsi w'ejo barimo bataka Ihusi, ariko ndakubwira ko Ihusi anga umutwa M23 warabakubise ku rwego rukomeye cyane. Ni ibibazo rero bikomeye cyane ku barwana ku ruhande rwa guverinoma ya Kongo, FARDC n'abambari bayo benshi. Rero kuri ahangaba bakomeje kugenda batanga ibitekerezo bitandukanye bavuga bati bangaba nta kintu bashoboye, nibemere biyakire bamenye yuko nta kintu bashoboye cyo kurwana, ubundi ahubwo bimanikira amaboko umutwa wa 23 nkuko bakunda kubibabwira, bajye kugira gute, bajye kubigisha igisirikare cy'umwuga. Mu yandi makuru rero akomeje kugenda mu by'ukuri humvikana amakuru avuga yuko hari abasirikare 700 hagati ya 700 na 800 abasoda rwose ngo ba Afurika y'Epfo bazanywe i Lubumbashi. Mbibutsa ko Lubumbashi
iri mu birometero 1500 uvuye mu majyepfo ya Goma. Rero ahangaha izi ngabo rwose ngo birakekwa yuko zishobora kuza kurwana na M23. Nabyo ni ibibazo bikomeye cyane bikomeje kugenda bihangwa amaso, abantu bose bategereje kureba mu by'ukuri iyi ntambara ya Sud Kivu ukuntu izamera. Mu yandi makuru tugenda tugana ku musozo rero mw'abantu ndagira ngo mumenyeshe yuko amakuru y'ingabo z'u Rwanda zarashwe na FRDC na magingo yangaya nta kintu turabimenyaho, naba nkubeshye, ariko bikavugwa ko mu by'ukuri ngo ubwato bw'u Rwanda bwarashweho. Mu by'ukuri ingabo z'u Rwanda nta kintu zari zatangaza kuri aya makuru, ahubwo reka dusoze tukubwira ko nibura abasivili bagera kuri 52 bishwe mu ijoro rimwe mu gitero cyagabwe n'intera hamwe za Kodeko ahitwa Ijugu. Nibura rero abasivili 52 bakaba barishwe, abandi 8 bagakomeretswa bikomeye cyane, ndetse n'amazu menshi ngaratwikwa mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri tariki ya 11 Gashyantare 2025. ni igitero rero ngo cyagabwe n'intera hamwe za Kodeko mu gace ngo kahitwa muri Rojo Ridu, ndetse n'ahitwa muri Roja mu mutwe n'umutwe rero, ndetse ngo no hejuru yahitwa Jayiba. Ahangaha ngo ni mu ifasi yahitwa Jugu, nyine ni muri turi abasirikare ba Kodeko rero, cyangwa se inyeshyamba za Kodeko zikaba zaraje ngari nyinshi cyane, ndetse bagatera uturere dutatu ku murongo cyase ku muhanda wa mbere ugana rwose ngo hejuru iyi ngiyi ya Jogo. Noneho rero ngo bikaba byarakozwe mu masaha y'isa 10 z'igitondo cya Karubwo ni mu ijoro, ndetse ngo bakaba barakomeje kurwana kugeza mu masaha y'isa 2 za mu gitondo. Urumva yuko mu by'ukuri rero ari agahinda gakomeye cyane, abaturage benshi rero bakaba baburiye ubuzima ahangaha. Ejo bari barimo babashyingura, ubona biteye agahinda cyane, ukavuga uti se kubera iki mu by'ukuri impfu nk'izi ngizi zikibaho? Nyamara leta ya Kongo igakomeza kurebera, ahubwo ikifuza guhora mu ntambara n'umutwe wa M23. Why not badakemura ibibazo by'igihugu byose muri rusange? Gumana natwe rero, zarizo update yarayo makuru mu by'ukuri muri iki gitondo, ubundi Imana ikomeze kurinde.